Piki Pepa. Peppa Pig! Gremo! Bi je lepi dan! V mali hišici. Mama je delala zajtrk. Pa ata je naliva mleko. Na to mala dva, ota doj, gremo jest. Lej, jaz sem pikasta. Mama, pomagaj mi, jaz bom umrla. Ja, ti si mrla, ja, moraš mrti. Ja, ne da mrla, bom. Halo, kdo je? Kak smo? Zdravo, doktor. Naša Pepa ima pikica po... pikica po... face. Ok, dobro. Pepa bodi v posteli za 50 let. Zakaj pa zato, ker moraš biti vnotri. Ja, mora se nekaj reči. Ja, morate mi nekaj reči. Ja, zdaj pa bomo te pregledali na sirup. Na eno žličko sirupa. Ja, grdo je. Ja, zdaj pa morate paziti, da ne da znorela, ja? Ja, dobro, adijo, kak smo, adijo. Ja, adijo. Ja, adijo. Adijo.